O te mua I whataro whatu le pa ia ma babalu o le tātou lotu. Pa ia o le kale sia mai ona tumutu maunga se I o lava I se au pito I titi. O le tātou mawhataga le te tae au. Ba lore so I fua o maua, ma lo le rangi maina. O whara whatu fwoi I le pa ia o le tātou du. Te naina I la tō o lo whafua mai lua au pega whatai rangi. Ba lo le whatotoa. Ba lo whaftai au wai mai le tātou tāpua inga. Ai o maia, o le a tātou tāpua I atu I luma o le atua. Ona petalai atu lea o Iesu I ona soo. Ai se tasi e whia muli mai I a te au. I e whawhiti o ia I a te ia lava ma ave lona sa tauro. I le muli mai ai I a te au. Wa ai se whaasaonga le muina lona ola e mau ai I a te ia. Au le wha mau lona ola ona o au. E mau ai e ia. Wa se ale au ngai le tangata pe a whai na te maua le lalangi uma. E mau lona ola. Se a foi se mea e watu e tangata e tongi o lai lona ola. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For who wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good would it be for someone to gain the whole entire world, yet forfeit their lives? Or what can anyone give in exchange for the soul? Tātou talo mo le nganga paia. Le atua whaavawaue, le atua fōfua lava fio mai le amatanga e o lava I le ngā taanga. O le atua o lo mua ma le muli. A o le taimuanga o le soifua o foi na atu o mātou tangata I le reitai au. O mātou bua I wala au I la fio le reitai au le atua I alofa fia mai e ala I lo wangara pa ia. I e lulu ina whawai o mātou loto. Bali ua o mātou tangata atotoa. Ina I mawhai o na mātou muli tai I le whaalonga o mausis tai. I lo fetalai mai. Ngā lava lea le atua.
O se tāpuaiga whai fua le nei tāpuaiga. Pe au noa malo ma futa mai. Ma a fio mai. A fio mai a oea ngā apa i ai. Tātou malawu fio le nei tāpuaiga. Ina i whaasiri siri ina rovi inga i mea uma o la mātou whaia nei. No lo lava suafa manu malo Yesu ke viso le li o le ola o mātou wa i wala wai. Abene. O le a tātou mua i vi ia le atua i le pese lima. Lima le pese o le a tātou pe pese ai. Natou whalonglongo i nisi upu mai lea whionga pa ia lea tua. Tusi whiwhiria o le nei tae au, tu sai mari whaasino manga le tātou tusi whaitai waso. Maua mai lea le whainga fau le vangilia mātaio, i lona mta upu e se furu sun mari fitu. A mata tātou
whaitau mai le whaipu mō mua. E ia whaangata mai lona whaipu e sfumatolu. For our scripture reading this morning comes to us from the New Testament, the Gospel of Jesus Christ according to St. Matthew chapter 17. And we will read responsibly in the Samoan translation from verse 1 to verse 13. Paglia mātaio lo nung tāpus ful mai fitu, tātou whaitau whera whalafuai mai le whaipu momua. Se ia whangata mai lo na whaipu es ful mai tolu. Whaafunga maia, ele a whionga pa ia ro tātou atua. Wa mawai atua so e ono. No ai leo Yesu ma Peteru ma Iakopo ma Ioani. Lona uso. Wia avae ia te ilatou i le maunga mā walunga wa nā o ilatou lava. Whauta foi, ua whaali mai Mose ma Elia ia ilatou, ua latou whetau talaai ma ia. Whauta, o le ao pupula ua upiti ai i latou a o tautala ia. Whauta foi, o le si ufonga mai le ao ua whapea mai. O loo watari i pele le nā, o te fia i a te ia. Ia o tau whaalongo i a te ia. Na maliu atu ai lea o Yesu ua pai atu ia te ilatou ua whape atu. E nā tutu ia o tau, a ua fōi tau te mātatau. O rātou o ifo i le maunga, o na wapau atu ai lea o Yesu ia te ilatou ua whape atu. Awane i o tau tau atu i se tasi le mea na waaia, se ia toi tu mai le atali i o le tangata mai e woti. O na tali atu ai lea o Yesu i ate i la tau, e mua i sau lava Elia, ma toe fuatai mea uma. Ma le whaiu po sifur maritolu, o nei loa i lea le au soo, o Ioane le papatiso ua whetalai atu ai o ia ia te i latou. Ia whamanuia te le mai le atua i la autou whaafonga ma le tātou whaarogologo ai i la nā whioka pa ia. Tu mautasi ia te ia lo na lava vi iga. Nei maso uma lava e o i whaavavau lava. Amen. A short story for the kids. Who here seen the last saga of the Transformers? Or who here seen the movie Transformer? JP, Elijah, I know even the old folks seen that movie. Now, the unique thing about that movie is transformation. How a sports car,
how a rig or a big truck can be able to transform from a small, tiny vehicle to a mega robot or mega machine. Who remember the leader of the Transformers? JP? Who? Optimus Prime. He was the leader of the Transformer. Now, I want you to think about the last saga, the Transformer Battle of the Beast, where he came back and met with the oldest Transformers, the oldest robot, according to the movie, was more than 2,000 years ago. They were there before Optimus Prime. Now, they were given a task to look over or to look after a certain very important machine. And moreover, both of those early robots died in that process. Now, when Optimus Prime finally revealed himself as the leader of the new robots, they suddenly surrendered themselves and gave everything they have to follow him. It's trying to make sense here. To me, Optimus Prime is Jesus. The old robots who had been there for over 2,000 years protecting that very unique and important machine, those are the prophets. That very unique and important machine was the declaration of the new upcoming prophet. So when Optimus Prime finally revealed himself, is no different from our scripture reading this today. See, even the disciples, when Jesus first called them, they only knew Jesus as a prophet. Some even said that he was a teacher, a master. But according to the scripture, according to Matthew, it was on that mountain that Jesus finally took off his veil and revealed to them the true transformation of his identity. The triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It is no wonder why they were so afraid when they heard a loud voice beyond the cloud saying, "This is my Son, and I take delight in him." I want you to listen to him. The moral of the story is, the picture of the transformation that we are about to disembark on today is us. There are a lot of different voices out there. Voices of temptation. Voices of challenges. Voices that can lead us to different type of obstacles. But Matthew is trying to remind us, even to you kids, as you prepare yourself for the next level and taking the next stepping stone into your education life, listen. Listen to the voice of God, for he will always be there waiting for you to talk to him.
Ora tātou toi vi ia le tua ile pese fast food wal fa. Fast food wal fa pese ora tātou toi pese ai. A mai ale pese maua leo le avodoa i fionga ti a kono mo le talo le asi singa. Ia. Maua fu i le avodoa i le pa io le usfono. Bo se tala oto o le usuga fono a tuila manua. I lana whaalaga baya ua mae a manu atu. A whabalo whaafta yatu, i le mabalo le ausfono, malo le tawatai, whaaftai le whaatotoa, malo malang manuia. O i lawa i le itaunu mai malai, le tamba, ma le tinao, le ngā nuenga, ma le rofo alo. Ia o le vi iga ia ma le ngā whaaftai e le umai aso. Laga se doa ma le atua. Tātou te le maua le nei tae ao, ma le nei whailoa iga fia fia. O le vi iga o le atua pese fast food wad pa.
le saafia le lauli ina ua whaifo mai le seunga ai taia i male tamaitai o ngau whalea. Ona fasili leo tamaitai ia lauli po ana me ona lima. Tali lauli o fui lupe o lupe sa vao ese a o leo o fui fatas o le nganga na il neita yao le pa ia mal mamalu le kalesia ai mai se uso malo ma ainga o mafai ona tatou tapua i fatasi le neita yao i loto tala au mai masu mai tatou tapua i fatasi sa tatou vao ese ina nava yaso o mavai atu. A leo o tatou fui fatasi le alofa ma le anga le leo le atua le neita yao. Mole ai le nganga o wha malo ma le whaftai lau sunga taitai. Mole avanoa o tu ina mai. Solitu ina ai le pa ia ma le mamalu o tapo inga le neita yao. Ona o ngā luenga whatia kono. Whaelo leo whatau waa ma le mawa se lua ma le fionga ti a kono ia tupai. Ia olo ngafa ma le nei masina i le asia o tatou a inga lotu. A mata le asi singa ti a kono le aso nafi ia wha uma i nei tae au matango fie. O le moli mau ti a kono i le nei tae au a sia le tina matua ia to ono ili nei tae au ui lava ina le whaingo fie ono le wala au pa ia le atua le tamaa le ainga po le fionga le tia kono ia lilo mai ava ai olo o maua pea le mafanfana o le atua le nei tae au lo maa rosi pei pea ia mai se fo ile no fo alo a sia fo i tina matama matutua a mata mai valeo ia ile tina matua ia wilau ena ia mai se faltua ia Rosalina susue ua tatou leo whaatasi le nei vaitau ma le faltua o le awao ia tio li ilutu ia ono lo malanga tu fo ilu ngai siaro ia sa ili fo ile malos ale moli mauti a kono lau sunga taita ile nei taia manuia la tatou ia ainga lotu le puipuinga ma le tausinga mamalu le atua so i fua o le aia o e peo na tatou whaafo ile vi inga ma le whaaftai ile atua ia ona o le tu la fo ina ai o lo malu puipuia pea so i fua ma le ola o tatou tamama tina matua se ia o lava ia tatou walo ma whanau ia ile nei fo i vai aso. Ai talo pea i lau sunga taitai ma le mamalu le ka le sia tatou manatua pea le faltua o tia kono al tina fo ia to ono lilo mai ava ma le whanau ia o tatou iai pea le nei vai tau le ufitia ai o io a inga e mai se il tatou i ka le sia le au po liuli il val au pa ia le atua ole moli mau pupu lea o le asi singa ati a kono i le nei tai au liunga lua o stau talanga ia leanga leo wa whatonuina ele sunga il taitai ia tau ana whai se moli mau ai mātou lea sa whai masui o le ka le sia ia e malanga atu i sa moa le tusa ai o le whono usu o le ka le sia au pe ona sauno atu le sunga taitai ia e ui lava ina le tau nuu mai le whainga malanga sunga le whiangainga mal whalitua o tātou mātua whale anganga ia ai talitonu le anganga ia o lo malu puipui a pēa le soifua ma le onga
I lunga o le ea ia tusai o le whainga malanga. Sausi taimi ia ona tātou wheiloa i lea ma le fia. Ai whaia le whatauwa e whai masui le su atu le tai fono le mawhitanga tina se tasi o usufono tia kono ia tupai mal tia kono ia tupu i wao elu ia i mātou ia sa whai masui o le tātou e ka le sia ia o atu i sa moa le whenga iai mal fono tele o le manulauti o le fono usu o le ka le sia le tau au fianga tolu sifuru ma le ono fono tanga le ka le sia o le fofuanga ia e fale ia i le li. O le fofuanga e fale ia i le li. E taun o a matatu ona o au sa whai masui o le ka le sia pūlenga man matanga luenga. Ia il komiti o whea ese. Fia lava e whaailoa atu ba i o le ka le sia ia tātou mata upu e lua sa ave i sa mua a wala atu le tātou matanga luenga mata upu e lea mo le whanua o le nau mati o lo i lau ele o kanana fau. Ia o iei se manatu e te tau na wha ngā ina e whausia ai se mauta fono o le ka le sia au au. E fia lai whailo atu sa talia e le fontele lea mata upu. Manatu le komiti o whea ese ua te tau na wha ngā se vaenga o le 5 eka o le whanua o le nau mati o lo whaafsa ngai ma le lau mua nei o le ekalesia. Ia mo le whausia ina o se whalifono mo le ekalesia o au. Ua talia e le ekalesia o au e peo na le folosanga al komiti o whea ese. O le folosanga e fia whao ngā e le whao ngā uma le 5 eka. A e fia whao ngā ngā se vaenga o le 2 eka mo le whausia ina o le whalifono o le ekalesia o au ina ua sila le mamalu le laulau a mai se le komiti o tamaa o le ekalesia ua le ngā whatia e le malu ua taunu o na toi usui ai se fono. O lea ua ai se fina ngalo matalia ai el fontele. Le whaavanoa o le 2 eka mai le 5 eka ia mo le whausia ina o se whalifono o le ekalesia. I te tono le whalifono o le ai uma ofisa tu tono le ekalesia ia e mai se foi ofisa o komiti. O le tau o le wha moe lona wha tupeina 7 miliona. Ua iai foi ma se whaopopo e te tau foi o na whausia ni whale se ono. Ia awa fufuaina mo pulenga o lo tausa ili ia ni lato fale mo le fontanga pe a usu le fono usu le ekalesia. Whaopopo iai ia le isi 2 miliona. O le tau o le ngā luenga ato o lo fufuaina komiti o whea ese ia e le wā o le iwa se 10 miliona lona tau. Ua talia foi ele fono usu le ekalesia le mata upu na awala atu foi le tato ekalesia ile e tatau o na whaia se pensione mo ila tau o lo whai ngā luenga i tono le ekalesia.
ia le ngata ina o fai fe au, ai a fia ai ma au fai ngā luenga, o loo ngā lulua I tonu, ia o le lau mua. Sa furisai whaala au ma mafa fo I lea mata upu, ai nai ulawa ina pāsia, ia ma o loo ta oto nei il komiti o tupe, ia mo le fuafuaina o lea wha moe au watalia, ele ka le sia o ao, le isi leo a tato mata upu sa whao atu sa moa, e ala I pensione, ai la tau o loo ngā lulua I tonu, o le lau mua kanana fau. Fono le fionga I tia kono le ka le sia o ao. E au no wha leo le nganga o wha malo ma le wha fitai mua. O fionga tia kono taitai, ma malo tia kono ale tato e ka le sia. La ngona le nganga fia ina o suia le fono tia kono, ua sau le lisi o tato la fonga, ua na o le ka le sia Daly City, ma tia kono, sa whao o la fonga I le ka le sia o ao. Mai le tātou pūlenga. E ka le sia umana tātou pūlenga, ia e le ainga ala tau la fonga, ua na o le ka le sia Daly City. Pūlenga mai Santa Clara, ia tō lua e ka le sia sa la lafo, a o le nganga whaftai, ma le nganga fifia. Ia, ili tātou e ka le sia mti a kono, wha malo ngā lulue. Whaftai tautua le whiau ma ngā lue ngā le atua. O le whaftai fo e le whaititia le tamā o le ngā luenga, sunga le whiangainga, ia awasa mua I la ua ma le tina o ngā luenga ma tātou la fonga. Lea sa whao o lei, le ofisa tū tonu, ia aele I o le aso usu, ia aele fono ati a kono. Ole lau le ka le sia o lo iai nei. Taitonu le toi pō se lilo. Ua maua fo ni tala mai le fono le ka le sia o ao. E tasi li tofi ina sa ilia. Oye, sa ili uma tofi e tolu. Sui tai fono, whailau tusi, ma le tau tupe. Sa ili mumua le tofi o le sui tai fono. E tō toru I la tau sa whaauau mai le tamilisanga mumua o sa ilinga o tofi o le sui tai fono. O le sui tai fono, o le fionga tai fono sa tai fono le tausanga o mawai atu. Sunga le toina ia saifuloi whaitete, saifuloi. O le sunga le toina ia asiata. Ma le fionga tia kono toina ia tua olo fruen. O I la tau ia sa ili iai le tolu ia e whaauau mo le tamilisanga lon lua. Ma e al tamilisanga lon lua ia ua to sa ili le sui tai fono ia saifuloi whaitete, ia ma le fionga tia kono toina ia toa olo fruen. Ia walu tamilisanga muli ia ua manu malo waile fionga tia kono toina ia toa olo fruen, ia vea masui tai fono le ka le sia mo le isi lua tausanga. O le laulau fono la le ka le sia lo iai nei mo le isi lua tausanga, o le tai fono, o le sunga le fomai, tia sunga toina ia leitulangi wha le vao, o le sui tai fono, tia kono toina ia toa olo fruen, o le sunga le whailau tusi, ia o le sunga le whaifeau ia na whaatali whalea lii, ia ma le tātou teu tupe, o ufanga wha rei tu la fono. O le laulau na le ka le sia, I le isi lua tausanga, lua afe, lua ono, se ia o atu le lua afe, lua sfulvalu, ia toi whai eise isi suinga.
Ia, lausunga taitai. O nai mata upu ia ua taumawhai iai ia mō le silafia le tātou e kālesia. I le awa ia tuai o mātou le au sufono, ia mau mātou mātua wha le anganga, ia sausi taimi wha ato toa atu le mātou mōri mau, ia pe atau nuu mai le tamā ma le tina o le ngaluenga. Mafutanga tina, ia talitonu e fo se taimi e tau te fono ai, ia ona saunoa atu leo le tau taitai fono, ia whailoa atu mata upu sa tala noaina, ia e le tau fonotanga. Tia kono, ua ia ele manatu o le tia fionga tia kono le kālesia o ao, toi whapopo lisi se lau afe, i le tātou tātou sa ilinga lea, tātou tupeteu, tātou CD, ia o loo i lalo le UCC Cornerstone Fund, ia e whapopo ia se lau afe o loo ia i nei, ia a leo o mwhina ngalo ia tia kono, ia e tau na tu ia si se lau afe, ia ina ia atoa aile, na i mausali le tātou wha moe moe. O le interest tia kono lo ia i nei na maua se lau afe, leana ia e ono afe matupu. Ono afe matupu mai le tātou se lau afe leana sa ave invesi, ia i le Cornerstone i UCC. Ua whaalau iloa mai fo e le laulau a fionga tia kono, o leisi fonitanga le kālesia le lua afe lua sfulvalu, tautua nā ma tia kono ia wha o atu wha angata tātou la fonga, ia iu lailo nā sufitu, lua afe lua sfulvalu, mō tausanga e lua, lima sfulu tausanga le fono, lima sfulu tausanga fono, ulona winga e se lauta la le la fonga tia kono e tō tasi, ia mō le tātou fono le lua afe lua sfulvalu. Ia, nai mata upu ia mō sila fia le malu tātou e kālesia, ia ele awa i atu. I le fono usu o le kālesia, o le anganga whaafitai la o tō tapua inga. A o alo whaiva le sunga whia ngainga mal whartua, ia mai mātou sa whai masui o le tātou e kālesia. Lea sa o tō stu il muli panga mau whiula le muli la, ia a o alo whaiva le fontanga i le nei tausanga. A le anganga whaafitai lea o tō e taliu mai, o tātou whailoa e fia, o le vi inga ma le whaafitai e whaafo i le atua. I manuia tō e Sauniga o sa pati, whaafitai molo wawanoa. E mori tere le nganga whaaftai tere, lau sugai le whailau tusi o le kālesia, mua iao tangalo, tu sai bo tala o tō auto le whono a le kālesia, pūlenga marapitaga luega, e ala i le halaga mai tuila manua i lana fontele, malo le whatotoa, whaaftai le tawata i malo fo i ono sai. Te tonu na maua pere fie mua o le li i awhia ngai ai ma tiute, wa whaiwa e peo na wala uina ma tofi ai i tātou uma. E mi fo i o i uma to ai tau nuu i whanua, le malaka mai o le suga i whaiga, wa le whantua. Ia, turi loa hina pea e le file mu uma le alofa tele o le atua. Ia, whamaria tele le atua i le soifua tautua, mua iao tanga loa ta pafua le swafa. Aga le leile atua le whantua ma le lo o dualo. E nane lava le suga le teitei whono o maaftaga atina. I la tau na whea ngai ma fortaga tupulaga tana vau. E nane le pa ia o le pūlenga ma le mtanga aluega a California i mātu. Ai o maia o le atato wo i luma o le atua le talo. Talo le whaafitai. Talo le whato i sega. Ia manisi o tātou manao mō ria i luma o le atua. Tātou wifo matalo.
Ua malo whasao le atua i le nei tae au. I lau pule tō ma lau pule whasoifua. Lele o toi tā la ai pui pui whau to toa o lau malu malu. Ai se i uru whale lava lau ainga o lau e kāle sia ma lau nu lotu. E whaafoi le tauraga o le whaaftai o le whaamanu ma le whaanetanga. Malo pule. Malo i lau whasoa. O le ola ma le malosi i le tino le mawhau ma le anganga. O sa fia figa la ia o i mātou uma i le neita eau. A wao le upumoni ma le whamaoni ta utino ai i la tō ma i mātou uma. Ana le se noa oi le atua. Mātou te le maua le nei tae au fia fia. Tae au ula. Tae au maninoa. Le tae au na li uai. Masau salonga. Matau mate ai le ato pe tua mania. Le alo sao lau e kāle sia. Le lawa tua na i atu. Futia o le nawa i aso. Fe au mga aluenga o tiute mawhaiva o le soifua wala uina i le ngata i tono o le malo pisinisi. O ainga. O lau e kāle sia. Mātou te le maua le nei tae au ilonga. Leo a wheiroa i fia fia lau whanau whātuatua. Lea fo ua mātou whālongo longo manino i tala o le asiesiga ti akono. Tainane lava o le mōli mau ai lātou. Sa whia ngai ma le usunga whono a o le whalanga mai a tuila manua. Le kālesia whaaputoa ke usiano e miki Samoa. Te o malo whasao le atua. Whaafutai i lauta i ta inga malo malu ti eino lo lātu soifua. Te tonu e le i whaingo fie mata upu sa whaatala noa ina. A wālawa le tuli matai o le manuia o le ngā ruenga tā rai le romanai. Moni ai upu. O le nei tae au. Amu ia lava se wha maumawina lona soifua e tautua mga lue. Ona o lau fio. La tautua e maua lau file mu. Au le anganga whaafutai le nei tae au le atua. Whaamaro whaafutai i mea umalawa. Whaafutai le soifua a totoa lau e kāle sia. Leo mātou whenua i ai fia fia i le nei tae au. O lau whoga whaalia ai lou mātango fia ma lou malamalama. Liua ai le pōgi sā ma le malo roga o tuana i atu. A pupula lo malo lama, ma lo bata go fie i lola to soifua tāpuai, ma lo bata wola au auna i lau fio le nei tae au. Manuia lo lotu atoa, mai lava i tumu maunga se i o lava i se au pito i titi. Mai uia i nau fitia le nei e kāle sia, i le au po i sā o nau lau wala au i le tamai a miti loa li loi mai awa. Awa mātou talo lava le atua whamalo whaafutai. Awau e tō e sea le iti o i lātou nei. A tu ua le lau tele ma le ano noa i o lau whanau whātuotua. Nā te tau aveina ma mōli mau i lou whira ngaro paia. O lo mai whana fo i marau wha mai sega. Wha maro whaafutai le atua i lo le tu rā whai o le tina, le whanau, ma le pa ia o ainga.
Whaaftai ro tamau ainga whaasoa i ro lato soifua. I ala ese wa mātou maua e ala mai ngā ruenga o tiute ma whaiva i tonu o whale whai ngā ruenga o le soifua o whoina atu i tonu o le malo. Tau siga o mātua i tonu o ainga ma mātua o mātua ma whanau. Kei nane lava le auna whamaoni i lau whiau ma rau ngā ruenga. E o foi pēr ma whau ma le ngāga le atua. Se a lofa lava i nā ese o lo lava lofa. Ue le tu la fwa i lava i tangata. Ma ona vai wainga. Ma lona le atotoa. Au e tu li mata i lava i le soi fua whaatupula ia. Ina i o mātou tali tonu. Ma whaatu o tua. Ina i mawhai o na li ua, le whanoa noa i le whiawhia. Li ua o mātou tangata aunga tā, ma le whaingo whie. Ina i mawhai o nā o ngāro mātou wolau fwoi nātu mō lau whio, mō lau whina ngāro. Le ngata i lātou tautua, a o le mātou au aunanga. I so se ala ua e wala wina ai o mātou tangata taito tasi. Whaaftai te le lava le atua, ua mawhai o nei tue mōrio o mai le soifua o lau whanau. E uia e rei to ai tau nuu i whanua. Lau au auna ma le tina o le ngā luenga ma le no whaalo. A leo ua wawa ai atu le suru o tino. I lau au auna whai lau tusi, le taitai whono an maftanga tina, le whioga i ti a kono o e na whai masuli o le nei e ka le sia. E wha leo le nganga whaaftai au ni mta upu, a wā lava le au ngā o lau ngā ruenga. Tu maula ia i lau whio le atua, le vi inga, le whamanuma le wha e tanga i leo noa. Whaaftai tere le atua i awa whionga pa ia. A vea pēa wa whai mata pa sao ro mātu wola. E a o ai, whaatonu ma whaapoto in ai i mātou i lo whetalai mai. Mātou te sairi ili ai lo whinangalo. Ina i o mātou manino i le tū noa ma le lau tele o lo walofa lawe ai. Ma le muti vale o lo wanga le lei mo i mātou ma le fuanga atoa. O le sairinga ina i mwhaiona li ua ai o mātou tangata tuai. E a vea mata pena pea e whai matangata fau o lau tala le lei. Whaawa wina le tala ina o lau whinangalo i tūru inga e fia o le neila langi. A maise lava i to tono o mātou a inga, to tono no fuanga, ma lau e ka le sia. Whaaftai te le lava a nganga pa iae, i le mafutanga le motusia ma lau fio. Leo lo soani ma lango pea i lo mātou vai. Whamatala loto pea ia te mātou le tāua o le ola whaalango, ma whaamoe i le atua sili ese. Soani fo i a mātou whaiunga whai. Ina i o mātou ma whai o na whiri le ola ai le o le oti. Lau lava fio le atua. E ala mai le mafutanga me lo wanganga. E whamalu si ai o mātou tino ma o mātou mawhau, a o mātou tangata atoa. Ina i o mātou mautu ma mausali le ola whatu o tua. Le ola taritonu. Le soifua ua li ua mai le tuai i le whaafowina i le ola i ake visto. Le ali iero mātou matai. Tau alunga i nei tae ao. Le anganga whamalo ma le whaaftai i lau fio le atua poto e tō tasi. E le tauranga e tutasi na e saudia e ala e soifua pa ia o Jesu Keriso o lo lava alo pele e tō tasi.
o le na fai masui o tangata, ma le foafoaga atoa. I lona soifua o foina atu na maliu ma whaalava au ai I luga o le sa tauro mātanga. Tapui I le mātanga o ti ngā ma mawhianga. Ai to tau o ai le ola fou, ma le baru si fou. Bo I la tau uma o e taritonu whātua tua I lo lava alofa sirisiriesa. O lona toi tu manu malo, ua avea lea ma whaavaeola o le nei e ka le sia mau tangata whātua tua le lalolangi na e whaia. Mātou te muri tai ma whaalo longo pēa I ai. Tu mautasi la ia I lau fio le atua, le vi inga o le whamanu, ma le whanetanga nei ma e lua. Ngā lava lea le ie, e whano lava I mātou uma I o mātou vai wainga ma lo mātou wola whatawa. O tele lava I na mātou le whaalo longo I lau musmusunga. A o tele lava I na pupua o mātou loto I tu ina nanga o le nei o langa ma le ese o leo mātou te whaalo longo I ai. Wa mātou le loa o na sa iri bā lo atu I lau fio le atua o le ola. O tere lava I na wha mau lo mātou wola I bea le au ngā o le leila langi. Le ila ma le fei lafi o le leila langi wa avea ma awala e wha se sei nai ma natu malangona. Ba tai atu ai lau whanau I le angasala. O mea wa mātou whaia wa le atangia ai lo wa lofa tu noa a wao lau fion e mua I alofa mai. E o ai upu mātou te tautala I ai a mionga mātou te whaalia wa le atangia ai le no nofo whea alofani e peon e mua I polo I ai I a te mātou. O tofu lava de tangata malana e whai. Wa wha moe fo I o mātou Tagata I mea o maua. E poto ma le ata mai e leo sa mātou lea. Awa taita ina se ai o mātou rangona mo mātou manatu. Lea li iero mātou o tua. Mātou te tau tino atu lava ma le whamaoni le nei tae ao. O I mātou lava o le fotu o le aga māsa sei. Tumo lava lau whanau le se ma le angasala I bea uma o mātou whaia ma le loa. E o lava I bea o mātou whaia ma lo mātou le loa. Le ola whaafolinga ma le ola whatanga whai. E o ai le soifua whaatuputupu lima I lau ngā ruenga. Ua le masino lea I luma o lau sira whaga. Ia wai e a asuru whai ai. Lo nuu I le nei tae au. O lo soifua oe, o le atua o le ola. O le atua e ana le whaamanga no ngasili I o mātou tagata. Le ala lea o le tangi le pumate le nei tae au. Sila alofa mai a le atua e le fonga ala we ka le sia. O mea uma o mātou whale tonu ma mātou le ato to ai I lumba o lau fio I lau ngā ruenga, I lau tala le lei, I to tono o ainga, I tono whale whai ngā ruenga, whea lava le li ie. Alofa Iesu ba wha babai, ai e wha tonu ina o mātou wala. Musu ina pea o mātou tangata lilo. Ina ia tau solo mua I a te mātou o na wha mua oe le atua le ola. I mea uma mātou te whaia. Toi fuata ina ai o mātou ola. Liu ai o mātou manatu mo mātou langona. Ina ia mawhai o na mātou lai pea le lātou sila ma le mātou mata. I lo mata ngō fie ma lo mālamalama. Ta talo le leita e au le atua I lo manuia, ma lo ta mau ainga whasoa. Tala baia whai to o langi,
ai sa fauto e o manuia baloso sia malo tamau ainga whaababau i lunga o le nei e kalesia mai lava i e mātutua i la tau a loa le soifua tautua i tono o lau e kalesia i tono o lau talalelei tono o ainga turi au mauina la ia e le rofa tele o oe le atua aga le lei lau o fio lo mātou matai i le tina i ato ono ma le whanau le pa ia o aiga te nane lava i la tau o lo tangi mai ala tu mau lau wha mai senga ma lau wha mawhana whananga mana tua fo le tina i a o longa le motu si ai o le mawhutanga ma le atali i sa pele le anganga au e te ave sea lo mana whaola le ali Batou te talo pea le atua mo i la tau o maua i mai o le tino le mawhau whau ma le nganga i la tau lo ta otoria o la tau ngase i tono ai o suru whainga po le tau siga fo i o la tau aiga iai lau wha mawhana whananga ma lau wha malu longa le atua wha malu sia o la tau wibi ia awa lava lau fio le atua ma lau tala le lei. Mātou mana tua pēa ma le alofa le tae ao le atua. I la tau o loo tau tua i tono o wa e ngā au le malo. Ta nane i la tau o fo i nātu lo la tau soi fua e tā lai lo whilagalo i turu iga e fia o le leila lo langi. Turi au mawina i la tau i lo manuia ma lo file mu. Whamanuia lau fio i alo ma whanau o tupuranga a teini matano o le nei e ka le sia. A o whega iai i la tau. Ma le sairiga malo o loga. Ma le whaasiriga malosi. Boa pe i la tau le poto ma le ata mai. O le malama le masili mai lau fio le atua. E i loa ai o na ava ma matau i lau fio. Wao le amatanga lava lea o mbele le umalo latu soi fua. Malo matu wola. Te talo mo fai ngā malo atuia badua. Mo uru ma taitai o fai ngā malo, nane fai ngā malo o le nila langi. Le ri ia ia, boa pea le file mu, ma le alofa o lau o fio. Ina ia tangia ia latu fai unga fai, le manuia lau tele o tangata anu o le neila langi. Mana tua le ngā luenga ta lai, ma ngā luenga wha misionale lau e ka le sia wha aptoa kerisiano i Samoa, e ka le sia wha aptoa kerisiano i Samoa. Tai nane lava e ka le sia is ese o le neila langi o lo tau tua i lo finangalo, ma tau langi le suafo Yesu ke viso le li whaola. Ia iai au whamniaga le atua. Ia le di ie. Te le lava me whananau aile, loto ma le mawhau whau. A o lo mātou taritorunga. O le atua oe ati lau sila whaga. Mai le iase me lilo i lumo oe le atua pule au au. Na o le nei lo mātou tamā, ta talo whatawanau. Ta lia mai mana o lilo o lau whanau, ba mo onga o mātou roto. Ina ia whaia pēa lo whingano, ai aua lava o mātou roto. Mātou te talo lea, ma le mātou o lenga e ala i le suafa manu malo Yesu ke viso le li o le ola. O mātou o le wala o. Amen. O le a tātou vi ia le atua i le pese whauta i le whaola. Whauta i le whaola.
O le lauga le swafa balu o le atua tau taspaia. Le atua le tamaa le alo ma le nganga sa. Amen. Maua le matua le launga i le tusi le ana tātou whalongolongo i nei tae au. Pangaria mātaio mta puesfunga le fitu. Ia au le whai upo e lua e tusai ma le whasinomanga le tusi whaitau aso. O lo taoto ai le matua o le ne aso. Whapea alo na whaitauina. O na li ua ai lea o ia i o lato luma. Ua pupula mai o na fufonga e pei o le la. Ua sisina mai foi o na ofu e pei o le malamalama. Toi whafonga. O na li ua ai lea o ia i o lato luma. Ua pupula mai o na fufonga e pei o le la. Ua sisina mai foi o na ofu e pei o le malamalama. O le autu o le aso nei, e tu sae ma le tātou tusi whaitau aso. O le liua. O le liua. Whaperitania ina transformation. E isi whailiuga pe o le King James Version, la whaperitania ai. O le transfiguration instead of transformation. Ai mole whaasiromaga ai atu si whaita waso whamaila to o le transformation, o le liua. O na liua i lea o ia i o lato luma, ma pupula mai o na fofonga e pei o le la, ua sisina mai foi o na ofu e pei o le malamalama. O le tala i le liua o Iesua se tasi lea o mea siri o na tāua e to tonu o le tala lei maro o tala whasolpito. E gata o se mea o fofogia na waaia e Peteru i a kopo ma Ioane. A o se whaaliga manino lea o le mamalu siri ese o Iesu Keriso. O Iesu la baia e lena o se whaia onga. E tu sai ma le mori maua le au sinopi ma le au whaia bakaria. E lena o se perfeta. E lena o se ao ao. Lea e whaperitania ina e teleo o tu spaia peritania master. Sisina o le maunga na avea mano fuanga. Lea na ave ese ai le veli. Le tali pupuni. O le tangata atoa o Iesu Keriso. O inana whaalia ai, lona mamalu siri ese whaalelangi. Lona tūlanga whaatua. A o le nei mea le tupu na Sauniga ai, so o Iesu, a wā lava le alatu i le sataua ma le whaorotanga. A o le i waia la le au so ma le to'atele i le tingao ke viso i Kalevaria na mua lava lato wāwaai ma mata i le siri ese ma le mamalu o Iesu ke viso. O le liua o Iesu, o le whaalinga manino lea o lona mamalu. Na suia fōliga o Iesu i luma o na so, whamai na pupula o na fufonga e pei o le la. Ma susulu o na ofu e pei o le malamalama. E lea vea Iesu ma atua i lea taimi. Sa avea pea o ia ma atua i taimi oma, ma aso oma. Tainane, lona fio mai, ma lona liu tino tangata. O le liua o Iesu na whaalia ai le mamalu sa nā tia atu i ona tua o lona tangata ato toa a o soifua maola whaalitino. Sisira foi, o le liua e whaamanatu mai ai. E siri ese a
Yesu i le foafoaga atoa. O lona malu e siri atu, dai lo pua gā o le sātauro, ma le nei lalolaki. A o le sātauro, e le o le iunga lea o mea unga. E iai le mamalu siri ese o le atua le ola, i talatu o le oti, ma le sātauro. Mafu anga tonu ana whetala ia Yesu i ono so. Ai se fia mo mua, alo e muli. Ai se fia taitai. Apa whano lele ma le soloi. Tautua. Ai se fia muli mai a te au. Ina whaafiti ia o ia te ia maamolo na sātau i le muli mai ai ia te au. Call to discipleship. O le wala au e a vea ma so o re tala lei. Au i leo tala no ai mātai o, i le liua o Yesu. Le hoi lawa tā ua e mātai o ia, stoi ino Mose ma stoi ino Elia. Whabai a mātai o i le wha mauri ai e Yesu, Mose, ba Elia. O Mose. Tātou manatua leia, o Mose na warawina e le atua e mailo na nuu mai ai kupito, mai le mea sa no fopolonga ma olo palainai. E ave le nuu e fola inai. Lātou te au mau ma soifu ai. A o Mose e fo i lea. Lea na tu waloa ia ai e lea tua tu la fono ia e sfulu. E whai ma taitama i le soifua ma le ola o tangata o lea tua ia soma. Ma tua na ave, Mose ave i le maunga mauan unga. Whamela i o le vori maua le autustala. Hoi wa awa aia le pua oa ua toa. O na whaaroko ina ai lea o le siufofoga o lea tua. Mosera, o le suli le nao tu la fono, o le wheiga tuai. O le whamanatu a mātaio, a wane ngalo ia te utou tu la fono tu atu e atua ea o ao whapoto ma o a iai tamai titi mar teire titi. A wā matuai, e le mawhai ona toi te ai se ai. No o maila i estoi ina o Elia. Tu saiba bor bawa. Matai. E anana failo Elia. O Elia o le sule o le aigo salebi. Elia o le sule o perfetta. Elia le na amata mai valo anga i le Mesia. Le atari o le tangata na te tongi o laina tatou soli tu la fono. E paufo i lava le rei o le perfetta, na te le iloa le ata rauti. Pau lava le ar tangata le mori mau ai tuspa ia atoa, mai le whaiga tuai e o le whaiga pou, e le iloa le oti. E le io o ia te ia le oti. Aina a vae le atua, ma ave i le langi. Fai logara i o le matau tia o le atua, e alofa fa maoni i o tangata. Sararani fa peo Yesu amu ia le mau lo na ola o na wau, rangai to maua. Au se fa mau lo na ola, ona o lo na ta mai malo na mai ha tarof. La la ga bo ai la langi ai mau ai soifua. La ga ke le ia o be ai te lo tau tua. A fa ta inga umala ia na faia Yesu yo no so. A e fia mo mua. Ara mo moli. Fa mai ta ga ia si lo tua ia Yesu. Li Yesu
Ai a fia lo malo te mana no folisia tamai le tuta mo tau no folisia tamai le tua vale. Feta lai le dio le ola. Tau te mawhai eo na inu le ipu o te inu wai. Tau te mawhai eo na sāmaria le ala o te sāmaria ai. Lea. Lea ta oto i o to ruma le whamaoni ma le ato toa o saunoanga le dio le ola. Le ata li o le tangata na fio mai ma liu ma toi soifua madu malo ua whai ma tongi sara mo i tātou ma le fuafua gātoa. Mo se la o sue o turafono Elia o le sulio perfetta. A o le bafu agara ea nā lahi o nei loa le au so. O Mose le isi tu o Elia le isi tu ai o ngā toto nunga le mbu ai Yesu. Ai sea. Leo tau nuu le turafono. Leo tau nuu walo aga le perseta. Tau rai umai le li o le ora. A tono fesiri to tele ia. Ari fai feau. O le albe le feuta ga ia Yesu ma Mose marto ino Elia. Le asa tano aga al vaega le. Ua o le mori bau bateio. Ona fe tau tala ia i leo i lato. E se amal fa pe mai mata io. Ia, mato vai tu alta no le va gala en faso. Ai asi sila i menta upo i var foi potos polu o tusia ale bagaria o luka. La eta o tu ai le fa maoni o valo aka. La eta la no ai Elia ma Mose ia Yesu. Le ala o le satau. Le ala o le whaortanga. Le ala i le whaingofie. Le ala e tumu i whausosonga ti ngā ma maftianga. Aia, e le i whapiti a Yesu. Le ala e whapea i upo le li o le ora. Ia whaafiti o ia i ate i alama. I le amo ai o lana sātauro, ma le muli mai i ate au. E leo toi tau lai la le whaoratanga i se tulafono po o walo aga perfetta. A o leo whaalia e tau lai mea uma i le Yesu ke viso le Mesia na walo ia. Le alo le atua soifua. Whamaiwa. Wa ilo atu le puawa. Ona lato whaalogo lea le si ufoga. Ua whapea mai. Lo watari pelele nei. O te fia ia te ia. Ia o tō whaalogo ia te ia. Tua la ngona upu marifeta lainga le li. I ngei i le maunga ina o whaali Mose ma Elia. Mantua te mo buale de whaali i le ina o baptiso Yesu e Ioane. Whamai o matala le langi. Wa whiwa e le aga pa ia pe o le lupe. O na whapea mai le o ia. O lo uatari pele na. O te fia iai. O le nei lawa whaaliga e whailoa mai ai le tangata ato atoa o Yesu ke viso. Lona tūlanga whaatua. Le mori mawai ane o ia sai le amatanga, o ia o le upu. Ua whaali ai le whinangalo fia o le atua i lona alo. Aisa, ragai o sustai. E whaalogo. E muli tai il whinangalo le atua alo. E a fualina. Ona o e maa. Mai tātou upa. Le lau pola ina aile ka le sia ine o tātou sustai i le li o nola.
Ia tātou whaalolongo i le ke viso toi tū. O le mea moni a ma le whaamaori o le langi o le tele i o leo ese lai te whaalongo i ai. O le leo le au whaososo, o le leo le au whaitala, o le leo le au whaatuputala, o le leo fo i le au whiawea itala. A le wha mai bata yo. E tasi ane leo tau tātou whaalongo i ai. Na o le leo le ali o le ola. Tātou te whaalolongo lai le musumusunga le agara paia. O le liua e wala wina ai i tātou umma ma le ka le sia. E ui e le mawhai o le tātou susulu e peo Jesu. A e wala wina i tātou ina ia liua o tātou o ranga atoa. Awane o tātou nofo ai. Awane o tātou tu mau ai le metasi. A ia vealu i tau ma maftianga o puapuanga o meo o mai lo wola, ba lo wola. Ba bea e wha maalo si ai tātou. E wha boe ba wha lago le taita inga le li o reola. Salalai wha mai o la apostolo Paula i tau pue sfurma lua alfa i pue lua o tusia Roma wha mai aia. Ia li ua o tau i le toe wha fo wina o tau ma fau. Ore, liwa i le whapena na liwa nei, o tae au, ea, si ai fwere i o ta maiti ai o ta whau. Ore, liwa i le na o nei, laga o leo mai le lotu. Ai, umatu fwere sao ni ngā lotu, toi fo i le aiga, toi fo i ai le betu ai. Ore, liwa a mata i le lotu. A mata i le mafau fau. A mata i le amio. Le afua na lai le feta lai Yesu o le tangata atoa, o le tino, le mafau ma le loto, ia liua. Awane i liua na o le mafau ma le tino, i le vaaya tangata. A ia liua lo tangata atoa, e fai ma ipu o mea o le talalei, e nate moli mau i le alofa la vea i o Yesu. O le tagata o whairoa i moni ma ke viso e ilonga lo na suinga. Ia au le fisiri a ia mo tātou le au whalongorogo ma le aiga o le atua le reitai au. Ua tātou loa era le mamalu sisi ese o Yesu. Ua tātou whalongo pea i lo na si ufoga i aso teitasi. Ua wa ai ea le li ua o tātou tangata i le soifua ma le ola o loo soifua i nei le au keusiano. E le wala wina le keusiano e nofo pea i se soifua ngatu ai. Le bea o loo soifua ma ola ai. Aua wala wina i tātou. Ina i o tātou tau mawhai e a ngai pea i le romanai e ala i whātusa o ke viso. Ma le ala fua o maona ia sāwania. A transformation. Matthew chapter 17, verse 2. And he said, he was transfigured or transformed before them. His face shone like the sun. His clothes became as white as light. Transfiguration or transformation was a special moment in Jesus, or with Jesus, that had revealed his divine and Trinity glory of his disciples, Peter, James, and John. For a brief time, his appearance changed, showing that he was not only fully human, but he was also fully God. Now, speaking of Moses and Elijah, as I said before, Moses represents the law. Elijah represents the prophets.
This whole appearance represents the law and the prophets, showing that everything in the Old Testament is centralized and pointed to the person of Jesus Christ, the only promised Messiah, declared by the Old Testament prophets, also declared by the law. They said they heard God the Father spoke from inside the cloud. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. This confirmed Jesus' authority and called the disciples to trust and obey him. It is a preparation of becoming a true disciple of Christ. It is a preparation to make sure they remain steadfast in faith and believing in Christ, that they will guide. They will also be confident, and that God will never leave them astray. The main lesson for Matthew chapter 17 is Jesus is the glorious Son of God. His divine nature was revealed to strengthen all of his disciples and to prepare them for taking the good news to all four corners of the world. While Jesus fulfills the law and the prophets, Moses and Elijah testify that God's promise is completed. And all believers, all the faithful Christians, are called to be transformed. Just as Jesus revealed his glory, Christians are called to be transformed in heart and character through faith and obedience. Transformation reminds us that Jesus is more than a great teacher, a great apostle, a great master. He is the glorious, beloved, begotten Son of the true living God, Yahweh. Seeing his glory gives believers strength to remain faithful through trials, tribulations, and challenges. Encourage us to be continually transformed into his likeness every single day. E tasi mea pa u ia tau. Leo tau wharongo le mafua nā lai unu whaonga e māteo Mose masto ino Elia. Mose, o tura fono, Elia, o varo anga le perfecta. A le lai ta ua e mateo. So o to toru ina lato wo. Petero, Jacopo, ma Ioane, o fisiri. Le amena le ave Yesu, so o uma e to se furu ma le lua. Whamaile whetare ngā Yesu, e le o tau uma na whiwhilia, o te wala uina. A le mafuanga le nā raina ave o Petero, ma Jacopo, ma Ioane, ma fua o na ave o Petero. The reason why Jesus took Peter, James, and John. Peter, Petero. Fesiri Yesu yoro so o aile I whasataroina. Ai auto. O le ala o tau mo li mau I atea. O ai au. Na Petero ana tali. O oe, o le alo,
o le atua soifua. Mafuanga la ena whetalai eile li o le ola. O oe o le maa tuli manu o le wai e ka le sia ke visiano. Whawai runga oe, malau no le mau. E sea, me Yesu, e leo se tangata na whai atu ia te oe, e te mori mau pena. Aya, o le atua na musuina lo wanganga, e te mori mau. Tu sai matala wha solpito, o le tala lei, pe teo le tangata o le uruai, o le tangata na mua o ti wha maturo, le venga o le tala lei. Ja, tātou wo o mai Jacopo, namo James, ele o James Bond, au James. Jacopo, bore silfia le ka le sia, a tonu o whafoga foi le tōtele, e le tōtele le au fuesina ma fue loa le tala lei, a o i teime la uga, ai la uga le tusi o Jacopo. O la tomo le mau, e wala au o ia o le toina o toina. E sea, ranga le uruai to ina alea na sao fai e fai ma tai fono le uruai e ka le sia cristiano. Mai lo ramitanga. E le o to uma ua wala uina e filifilia mo le ngarunga. Mafu akala ea. O ne tato o mai lea ia ai le gortama. John, Ioane, ele o John le tau whaiula. O Ioane so. Le na, whamai e mila le tae au nei o le so o nā alo whaina. Si sila lai a Ioane. A mata mai a Peteru, na a mata i nā le wai e ka le sia. O mai i a Jacopo, a mata i nā sao whainga le autoina. A o mai roi a Ioane. Whamai leo tāra o le mori maua Ioane. Ua ai atu i le lalo langi fōu, ma le langi fōu. Ua ai atu le tamai mamoe wa fio mai. Mori ai lai o mori maua bātai o. O le sātauro, o le atala e o le oti. A le mori mau Ioane, e le o le iunga la ea, that is not the final chapter in your life and my life and the lives of all who believe and trust in the living God. Saudia e le atua, le lago lagi fōu, bale lagi fōu, bo i rātou uba, e wha bau bauina lo rātou soifua, ma lo uola, bo ia, ma lana tala le lei. Yesu la ia, ele i soro buti, aia, pa i ai tumutumu o le sātau, na o ai le oti. Lea fu era tātou whaamanatuina, le nei tae au. Le tū noa mbale lau tele o le soifua ua liua e aga i le tala le lei a Yesu Keriso. Ja, lawa nā lau, o le pese se lau luas fulmartou, se lau luas fulmartou pese o la tātou pese ai.
lau soe. Mo tātou poto mai e whārongo i lea whionga paia lea tua ma awai le mawhutanga o le tino ma le toto o le tātou o li o Jesu. O le melea, ia moma lava o le tātou sue i fo ia i tātou lava. Ma sa ili le alofa tu noa o lea tua. Ia mawhai o le tātou whalatalata atu ia te ia i le salamo ma le whātou tua. O le a tātou whātou ese, ma le whaamaulalo i le atua siri ese. I le tatalo i le ia tātou toi whaalelei maia. E ara e lo tātou wali o Jesu Keriso. O le na wala wina lo tātou whātawa. Ia tātou talo. Le ri ero mātou matai. Ia vea pea le li ua o lau o fio ma lo whaali mai mgo i mātou i asoba. E ta ele i aile soifua whātotua ma le ola taritono o mātou tagata. A wā lau fio lava le atua na e o sia le taulanga e tasi ai afi. Le ua mātou talo ai le deita e au. E alofa whaapa ia le whaatusa o rau tino na tui mamaumoina. Ile mo le whaatusa o rau toto na whaamaringina. Bo le whaamangaloina o a mātou o sala. Whaapa ia lau e kālesia dei mo utagata whaatuotua. Pea o ina mātou talia ma le ngāga whaaftai. Aia tu mautasi ia te oe Jesu le ali o leola. O le vi inga o le whaamanu ma le whaanetaga. Nei ma e lua. Amen. Le uso pele o lo ke viso. Whaafonga baia i upu o le whaatonunga o le tarisuanga o tātu o li o Jesu ke viso. E peiro na maua mai le apostolo Paulo. O au foi na o maua mai le ali le mea na utu ina atu. Ai ia te utou, o lea lava pō, na whaalata ina ai le li o Jesu Keriso, na ia tango ai le areto. Ua ia whaafitai e peo na tātou whaafitai e nei. Ona ia tofi lea, ma whaape atu. O lo tino le nei wa tofi na bo o tō. Ia o tō whaia le nei mea ma Faamanatuga i a tea. Ia so uba tō te ai ai. Ngau umau na lātu ai, o da ia tango fo i lea i le ipu. Ua ia si tia i o lātu luma ma whape atu. O le ipu le nei o le whenga fo lea i no toto. Ua wha maligi ina, bo le wha bangalo ina o a tātou o sala. Bao le a whapea fōi o na tātou whaia. Walau atu i le paia o le aiga o le atua, a tau ao le tātou a reto, tā auwhi te o tātou talia whatasi. Tūrai ki a koro. Atu ia manuia o le atua, ta bā le alo ma le ngāra whaia. Manuia le ngāra whaia.
ia. E wanga i le kusai le akua. A wai le kele pea, e muti vale fuki no walopa tu noa. Whaalia i le iua o rātu soifua, kai nane i tiute ma whainga o le ola kua. Wala o ke lava le wai mai o lava al pelo Yesu Keriso. Ina ia maliu mo le togi o la ina o mātu kanaka pare tonu mo le ato toa. A o isi ia o lo tamā a ina pasoi o rātu au ma o mātu hima. A to ai ma le stoi pua o ko ina atu ina ia o ngā mo la ukio mo lo tala nei. Karo lava le atua, ke e whaapaia, ma whaamanuia i o tarata. Ai e tu mau mai o mātou kunga, le paia o oe le atua sirisi esa. Le alofa sirisi esa i Yesu Keriso. Rile manmatanga le motusia ma lo lava la paia. Ia lunga o lato nei, ma lunga o le malulangina e paia. Nei, e ia o i le pāla vau, pāla vau.